Kukhona lo hlobo labo malume lihlale lenza izinto ngendlela efanayo minyaka yonke. Kungaba nje nguDisemba, angazi uzamvusaphi usesomdala nakuyo nephuza face athi hey asambe siye ekhaya, hayi nalokwesidakwa kwentombazane kuzawuvuma. Hhayi-ke bazawugibela iteksi yokugcina bafike le emakhaya la kuzalwa khona umalume. Bangatshelanga muntu sebayakokoda, bayavuka abantu abadala nama-night dress, abantwana bayavuka ugcoka isikhindi sakhe sokulala umfana omncane. Hhayi ngimi u-ankeli sengikhona, hawu sawubona unjani? Hhayi ngiyaphila, awu siyaphila nje futhi angihambi ngedwa, asingeneni vulani phela. Baphethe ley'khwama ey'bizwa ngabokhonza ekhaya, bahlohle kizo ama-Gordons ayi-3. Hhayi bawabalile, yinye yangeyi-25, yangeyi-31 neyangeyi-1 Januwari ngenyuye. Bazowaphuza baliwe la ndleleni bebandluliselana i-black label, bakhuluma kakhulu etekisini. Hhayi bazawufakwa endlini bacale-ke bakhiphe izinto kulokhonza ekhaya baphathele abantwana. Uyawubona lama-snacks adliwa abantwana lawa athengwa kubo-wholesaler le kubo-Goli, akuplastiki nje e-colourless. Made labathengisayo ey'kolweni bavamise ukuthi bawathenge bese bawahlohla emaplastikini amancane bawathengisele iy'ngane. Yebo, baphathe lawo ma-snacks lawo baphathele iy'ngane. Hhayi iy'ngane zothi zisajabulele lama-snacks, hhayi umalume so udonsa lo muntu wakhe uyomfaka ekamereni ley'ngane. Hhayi bazathi babuya abantwana sebafuna kulala bathi hawu malume besilele lapha. Hey kusekhaya la, ningangitshela ukuthi benilele la, kusekhaya la. Hhayi-ke soyabakhipha ekamereni labo bantwana. Kumele bathole elinye ikamera bayolala kilo noma bandlale phasi e-sitting room noma ekhishini balale khona. Yena-ke nalo muntu wakhe hhayi-ke sebazawulala lapha ekamereni ley'ngane. Hhayi futhi kuzabahlula lokuthi bayiyekele eGordon. Bangayiphuzi, bazayivula ngalobo busuku abafike ngayo sebayathelelana kulesivalo sayo le Gordon. Kuyaminywa ekuseni ngavi ngo-5 loyo makoti loyo umalumekazi wabashana. Hhayi uzawutshela abantwana ukuthi balethe iwashini. Nomama wamalume loyo uzawutshela ukuthi hayi mama letha iy'mpahla zakho ngizaziwasha mina. Hhayi phela ngilotshwala obukule system sadakiwe, nina ningamangala akadla akafaki isinkwa emlonyeni, akadli lutho noma ngabe kubhakwe idombolo kubhakwe amakuku, akafune itinti enoshukela. Uzawusola washe njalo aze amzwele nomama wamalume loyo. Hhayi bo, hhayi makoti phumula. Hhayi mama no kumele nginincede nangifikile phela kumele sithi asibuyele eGoli sishiye sinenzele umehluko lana futhi ngikuphumzile kule msebenzi ohlala unayo. Hhayi bo basathi liyashisa kodwa ilanga, indaba-ke ungagcoki isigcoko. Hhayi akafune isigcoko akafune kudla, ushaya le washini uvasithele emva kwendlu noma ngene etoilet. Hhayi le Gordon ila kule phinifa aligcokile. Uve nje nathi asithele emva kwendlu aminyele, akasithele emva kwendlu aminyele, nakangena etoilet uyaminyela. Bantwana bomakhelwane bayamangala ukuthi hawu lo sesosebenza kangaka. Hhayi iphi boyfriend yakho umalume loyo, ushaya igumbagumba. Uze nespeaker se-JBL sibanga umsindo badlala umaskandi. Hey bomakhalweni bamangele ukuthi kwenzakalani lana. Le gumbagumba efike nomalume solo ushintshe njalo ingoma zomaskandi futhi akusizo lezi dlisa manje. Cha, udlala lezi akudala boshwi nomtekhala bomfazi omnyama.